of no confidence ai a ko me bia fai ke fa ngongo ka neongo hono tala noa i ko ia vote of no confidence au te gia ki ai ha au te gia ki asi ai fo tu ke te pile ke lava ke fai hano fa papau i pe ku hoko atu koa ai vote of no confidence pe i kai ai a ko ne tu uia i he tainimi o ku te gia ki a fu nga unu fe tu ke hange pe ngai fo tu ko ni na ta ostala noa ki ai i he proklama ko we kosi hange ko ko palaparema ko ia o e kautaha whakapuna whalot whanua kuna whi paki mo ia hanko na whakatau whakapuna ko e whakatu ko e ke tau whiri whakatoko lahina e whai o talanoa ki ai i he wike kosi pe he ke whakatu ko ia e wa tahataha ke totongi e he pure angaha hare tio pau e whare area hare tio pau ke whakamafola mai ai ai ngahi whemea a ke whare area he oku mahu inga ki he kakai e whanua ke nau ke ata mai ki tu ai ngahi whemea a ki ko he whare area oku nau whahoko ko inga he tuunga ko na nau iai ko ne ua whakpenga he re tio oku nau alu na tolu ia pe ko hatotongi na tolu ngahi mea ke nau o whamafola te nau alu na tolu ki ai o laki ai whinga ngā na whoki mai o whai whamafola ko ia o e tau whare area. I morini whoki ko ilo pe he mo Australia ko New Zealand o koe pe se no a channel ia i he TV o ku whamafola mai ai ai whare area. Ngai whi mea aki koe whare area pe aku lere pe ia hoa ua wha a channel ko ia he TV. Ai a ko koe wakai kei e professor ko hao o wakai ke tuunga ko ia ko ngā unu whakatemo kālati ia o ku whai ko ia pe ko ngā unu pe ia taimi whapolitikare hano whia mau ko ia ke whanongo pe ka pau lawa mamata te kakai ke ngai mea whapolitikare o ku whai ko i whare area. Ia tonga ko e whai whuke e talawe ki ai ia ko e taimi whuke ko e na e mei ke tau toksio pe ha mea ki whare area i e kalonikari pe a awake newspaper ko e taimi awake newspaper ko e kere a pe a ko kere a rewa pe a moe taimi na hanga lahi o mai ai umea i he area ko i whare area mo ngahi mea na e hoko i loto pe a koe kalonikari na na mahino pe a koe newspaper ai kakai o kau kalanoa fok te kai kia ha TV mo koe retio koe retio rewa na e taha pe retio ne whaahanga pe o omi to mai ngahi mea koe ku whemao he pure anga ke tuku mai ka koe alu foki ai whakalakalaka koe teknolosia pia moe makatuunga he whakalakalaka ai sainisi pia koe rewa e tala noa lahi ke ai kau filosofa pia moe kau wako pe i nehanga o liriu ai anga e tau founga moe anga e tau sipinga moe anga e tau whainga whainga mea koe mea koku hoko, koe mea koku tala mai ko nistuto ne, o koe ke asiai ha mea whakaretio ia, koe ke asiai ha mea whakavitio, koe TV, koe mea koku ase ko nistuto ne, koe whamafola ai ilo, pia whai moerea tau ataina, ka koe mei i he rea moe tohi, Kone hao koe ke ahoni, koe umea ia, kau whanau pe, koe umea mahu inga au pito ia, koe inga he koe teknolosia, koe liriu o ku wawe, koe mea kotoa pe o ku hoko, e lelei ange ki tau ilo ki ai, kai oua e osea aho e fia, pe tau toki whanongo tala noa pe toki o mai. Toki ripoti mai. Kehe hono summarize mai e he kau whai ongo.
ko kau fai o ngo fo na fo to mai pe konga pana hanga omi ke na nga he news update news o fama fola mai ai Koi. pe ko tai mai o ko ke na hanga na toria o ko no moni ko ke na omi na toria kakato o me au ku loto Koi. Pe kono si pinga pe ke lava fa ngongu ya report ka to mai me ai fa re a kapau na ia ya ta kapau to mai te to mai me e malava ke na va me ka kai ka ko poini ai ko news ia ko me ai o ku omi pe ia ai u te fito I whakau o kai ke omi ai whakaiki o a mea aia ko hinga ka noa ke ai e ku mahina re vai ke taulama ta turo ilo ka pau ko ka fai o ngo pe na o atu o to pe na hanga omi ke na ngai newspaper pe te na hanga o omi o hulu mai ka pau e kai ke a fai nga marie ke na hanga o hulu ka atoa mai he ko fo I fama fo ka atoa oku I kai ko haongo ia ka koe fo I o wau ko ia ko hono omi hanga tono mana tu e ku poini ko news ko tau to ha o me au ko kai mi ko fo ma fola mai ai fa area ai ko a honi e fu hangete tau fu to moi te fu fa po uri au pito ka pau e kai ke a fo I kaukaha TV ia pe koe kaukaha retio e taha ke ne hanga whamafola kakato mai wharearea. Pea na upehe au ia koe whatongia ia o whai e TV tō ngā kui ai e nau fo I timi ke nau whakahoko e mea ko ia pe na upehe au ia o whakapaanga e mea ko ia ke whai ma upe e TV tō ngā me retio tō ngā. Pea na akulawe ina ai u kaukaha na o ange ke e whatongia ko ia ka koe whakatu whoko e nā koe mea mahino mai na te kai ke ai o whakaporo kalama re rei ke mahino ke koe Fair TV ke ne moeretio ke ne whakamafola hanga tonu mai pe aloto. He koe tuu kona e tau ngahi media o ku mahino koe media e tuu mo pure anga he koe hange koe TV mo re tiotonga he koe ngā koe konga lahi o media ko ia o ku ihe malu e pure anga pa kona utong na uwhapa anga. E koe pure anga ko toa pe ku alu hake ko ia tene pure I partly ai TV mo re tiotonga. Koe lewa ngahi media hange koe kere a koe ai ko ku TV pia mo Lucy Pepper. Ko Katarina mo mea o kunau whamafola Mauri media pe ka o kai ke nau lere TV. A koe TV fo ke tonga kaha pe ai TV. Ai a koe ko Katarina ia mo mea koe Mauri media o nau o atu pe ka pai ke lere hoa e wafa pe hoa e fiha e nau uporo kalama. Aia koe TV to ngā meno ko usio ke ai fika ulu aki mwere tio tonga. Kuna lere o au ke taha wape na toi lere atu ai. Ka koe uhinga ukata noa pe he, ko inga ke mahu inga ke ai fo TV mwere tio pau. Pea ia irewa pe moe TV mwere kakumahina me ka te au hange o ku ikai. E rewa pe mo onge mo hawhainga maari e ki ngā he kautaha tau ataina. Tau pehe o mai e kautaha e ua o ku kapau o ku malawa ke whakahoko. Tau pehe mai e kere a, he koe kere a. O ku nofo mau pea ke ne hanga o wakiri mo hakiri ai ngāhi mea ai pure anga. Aia tu uia hange ha kupu ko mea ko o kusai ai o mai rewa pa mo e taha tau pehe ko ha e timi o fa tu uia fe anga ngai mo ai miti o fe anga ngai mo kere a
tau pehe ko tāpinga, pe ko Katarina. Pa ko uhinga ka noa he ku mahu inga, tau pehe ka pau ko TV tonga re tio tonga, o ku malawa ke tapau, he ku fie mau ke ua te tau toi whanongo ongo ki whare area kai, ka fie mau ke tau sio tonu mo whanongo tonu, o whakamafola hanga tonu mai oe o mai whakai ongo. Fuulahe o mea ia o kurere whare area, fuulahe paanga, fuulahe liliu, wawe mea kotoa, o ne osko e ahe tahaka pao heke ke tau lava mui lelei, ku step on hongo furu pe tahanima pure angaya ke mo, ka nau ka whaia nau toria ha mea o ke tau ilo ki ai. O iawe, e tō mui ka atoa ka kai mo media ke nau catch up. He koe pure anga ia, o kwhi mau ia ke hange koe pusi mo e kuma. Koe tau hanga mau pe o tūri nau tōru. Ke tau mui mau pe, ke ua tuku wange nau tōru ke nau alu pe ka tau tā koto pe o sio atu. Koe anga ia koe mea koe ki hono whakarere o pure anga, pea koe mea ia e mo uilele ia e pure anga. Ka pau e lava o atu e TV mo re ti o tonga, tau pehe ko ia o kulere mau pehe. Pea o atu mo tau pehe ko kere a mo e hae o mea ko ia ka pau lava whapaanga. Ka koku uinga, ka pau ko kere a pea o kui loto. He kai ke tau lava tolo sio ke fo i ata to tonu o whare area. He malava pe ke omi he kere a ia a mea o nau whie mau. Ka koe mea wongo o kusai ai, a taimi whama fola hanga tonu, he kui kai ke toi whiri ha taha, ko hono hulu ka toa mai pe ko hai ai ngai media o kui ai, te nau hape o hulu i ka toa mai, kai toki o whai ai nau u whauhinga nau tolki ai tua e kehe. He hao e tā pinga lawe mau ia pe ko Katarina mo mea whae nau whauhinga nau tō ke he me whauhinga i kere a, pe ai kehe whauhinga ia ai TV tonga. Ka koutui e tonga koe mea lele ia, pe tau whaambeke tau sio atu ke mahino au pito, ai i whakatu koe nā, pe ka pau e tāri, tau whakawheta i ai, pe ai ke ua toi pehe. Mo ua pe ai ka ngai kau taha media ai, hange koe talanoa koe nā, pe kai ke lawa whamafola mai e whare ai. Koe whare area, koe wharea o ku nofo ai mawhai pure ka atoa, tau te whito ke kabineti pia moe whare area. Pia o ku mahu inga au pito ke tau ilo. Koe mea o ku lawe i, koe kabineti, o ku ai umea nau tolu o ku confidential, whakapuri. Koe konga pe ia ngā oe kabineti, kai ke tau ata tō ke kabineti ke whamafola mo hulu mai nau whakata mo nau talanoa. Koe fo i sino ia o ku malama ke nau confidential e nau whakata mo mea he koe fo i tama i mata ia e mawhai pure. Ka koe whare area, ai kou whai area e lao, whai o ato e umea ke ai mahu inga, ke tau mui ki ai, ke tau whanongo ki ai, mei muri motonga, oua e ai pehe. O staimi ke tau mawahe, ke oua te tau futo mui pehe, tau left behind, ka whakafo ke atonga, Mōne pito, Polofis, ai whatara noa kōku ke whai, kaku hange koe lau, ku kau ia i he mea lerei, ki kakai e koe ngahi aho ni ihi, o koe ngahi tipeiti mahu inga ku whahoko i whare area, hange koe wike ko osi, aho nei whare area e ngahi whotu u ki whare area, ku mo ua ngahi reti o ia ke ngahi function ia, ngahi event ia na e hoko koe, ngahi kātoanga, na e hufi mo ngahi mea bihe, pia ku pau ke nau alu na tolu ki ai o ku totongi na tolu he ngahi proklama koe ke nau o live mai. Ka ku hange ko whatara noa koe kau iha mea lelei, ke tatu whito ke tau tole muri ni tau kau pihe whanongo atu ai
o ka pai hoko fi whakaukau ko ia. O ki I whaosea ki professor fi whakaukau ko ni, na ia whatala noa ki he, na whatala noa ki he whafofonga whalearea ko tonga taku fitu ki a Paulo Piven Piukala, o whawhehu I kia whika o aki pia mo vote of no confidence. E tuunga koku iai. A koe ki utala noa pe ku tuunga koku iai, pe ko hai mea koko ki ai, pe ku os whakahu pe ikai. Ka ko whakaukau koe nane hanga o mai, nane o mai whakaukau pe he. Koe mea pe ku mahu I ngā fusi isi whare a ia, ke mau kei nofo he whakapāti. O ku totonu ke hao kau no pere, ka wahataha kau no pere, o ku ne pehe te ne lava, o pure I le re whanua me tuku hao kakai. Pea ke hiki o ni mā pa ke talanoa mai, ka mauwhiri a koe ke hoko koe paremia. Ai ku maha koe ni whatalanoa, koe ngā ki he vote of no confidence, ke tuku hifo koe ni ai paremia koe ni uta whalala anga, ka ko hai koe whiri atu, ke ne take whanua me ne pe. Pakapau waha, taha he ka whafonga kakai, o ke pehete ke lava ko pure le re ange fonua pa ke hiki ni maka mau whiri a koe. Ko whakaukau ko whakaukau ke he taimi mi. O ku na tau nofo ki foki e professor kulahi foki ta whaaprokalama tau tala noa koe patoa moe ha. Ka ku hange whakaukau ko ni koe ke te fumahu inga ia pe ku koai hingoa o ku rei polo aki ka whafofonga. A ku ui pe ia whakalukufua. Ke nau hao ka ko pau ke te ke lava ko pure le re fo noa ho tataki pa ke hiki ni matatau e pepe ko no pere pa ka fonga ka kai pa tau ataina pa patoa pa ha ko ki fe hui atu aki a professor ko fe tu o ku ngari fononga ke tau me fa politika re I ne a o mai ke a honi ka pau ko fa hinga fa ka u Ia, koe whiri whakaha loto fufu koe ni, hange ko ho tala noa tau whakaongonga peki ai, pea o kou ki mua ke ulawe ake tari ke whamatala Paulo Piven Piukala, ka kou nofo e uho wawau o whakaukau koe pure anga kotoa pe o kou whakatoka ngai au e kupesi pe koe pattern o e whakailo whakailo koe whonga ai fo I no wau koe ni ai whakailo whakafufu ai whakailo koe hako asi Whahaloto whakafufu ke tukuhifo haparemia koe mea koe kou whakatoka ngai o ku te eki ke iai ha fo I pure anga e ta e whai e whakatu upea e ta e wheinga ke whakahoko pia o si ai e ngā e whai pure anga na e whakahoko ai tuku ke a whai whikautu ke tā o hiwa tuene toa anu pure anga na e os whakahoko e Samuel Akris po hiwa pia na e toi ai ke whakahoko pia pekia ia hano he whoki mai pure anga tu o ua na e whakahoko I tui wakano, pea na e toi whai ai ke whakahoko whoki I pohiwa tu e ne toa ka koe ngā koe tae mahino ai fo I hau ai fo I taimi ko ia, ai ene no, pea koe kuhinga e ku lawe ki ai, he kou sio ia o ku fie kaia mo fie inua ai fo I kau whare area ko toa pe ke nau whakahoko e fo I whaloto whailo whafufu. Ai apa koe mea whokia o ku osi wholahi mata a mahe ko nistu tone pe koe ta whaaki koe taha o ku tau ongo I ai paremia mo kabinete a ko ia ka pau ko nau os whaiha o ngā ue mā onga. Koe ta whaaki koe taha, o ku iae uhinga ia ai kau ui ki wharoto whakailo, ko inga he kunau pe o kulahi ai ngāhi
tono no ko mau lao ko fai hia ai pure anga tatau pe he ko lava mea ai ko foi fe fusia ki ko ia I whakakaukau kupu ko ne ko ni stuto ne ni manopi ko ai hono malo hinga mono lei ko ai hono vai anga pera hange pe ko lava ki moa ko ke tu ia ke fainga mea ko ni no to fai more paanga pe moi lahi tai mai ko distuto ne ka pai ke lava ai he to ai he ka ko uhinga va ko distuto ne pa ko fano no pe o ko fato anga ai o ku fia ai fo ka fa fonga ko to pe o ku nau fai ke fai mo fai ha faka ilo I fo I to fare area ko nga ko apure anga ko osleri mo tarenia ai ka ta fok mai ke whakaukau ko a Paula Pive ni ko mea fok whare area ai ko ne tu upe na ia ana ko I sea ua o no o ku ata pe ia o ku I kai whakapāti ko mea pena mahino ko fo te pire ai ho ki mo te pire ai kakai pea ko fokotu ko na ko tala no ka Paula Pive ni o ku ne uhinga ua ke pea ko uhinga he ku kai mo ui ai party o patoa I loto ke na lava ma u hafika ko mea mahino ko ai ka ufafonga o patoa I fare area ka o kai ke na toko lahi feunga ke na hanga o fa'u fo whakaukau whakapāti ko mea re vai ai hoko kai mi ko pehe ai ha kupu o nau alu whakakulupu pe te nau alu whakapāti ko nau ko hange nau ki tai lu te atu nau move te atu ki ngāhi kupu o loto whare area ko ngā hei kai ke lava o whakahoko nau whakaukau mo nau loto mo anga nau whakaukau nau ngāhi bisone mo hai ngāhi mea ku tau ka vei hei kai ke lava ia ngā ue Aia ko I kai ke pehe au ia ko alu ke mōria whakapāti ko whakapāti ia iai pe ia he ko na tula whakate mokarat ko konga ia o te mokarati ia ne hau mo mea ko pāti he ku hanga fo I ulunganga whakate mokarati ia whanau I mai fo I tau ata aina ko ia ke ai ha o kulupu pe ko ha o ki kau ki tini ko pāti honoi aia ko mea ko lawe me taranoa Paula Pive ni ko uhinga he kai ke ngāue ulo ke kai ke ngāue ne ai patoa anai loto ki teu whiri whakaha loto koe ni pea ko poin lewa hono wau ne o mai whakakaukau hono wau whakaukau pea kusai ko ke pea ku kovi ne taranoa Aku o mai lewa Paula Pive ni ko inga tukuange ke tau ataina ai kau me mi pa pea koe fo I whakarea ai au mahu inga he te nehanga rewa ue I hataha aku fie taki fie pare mia ke tu umai ki mua I kai ke whakapāti ka koe fo I whakaukau oku ata whakakonistu tone ata whakarearea pe ia ke o atu ke ho eki no pere o atu ke toenga kau whakafonga kakai aia ko hono we ia koe ke lava ke whai kaha ke whai ha loto whafufu ke tukuhifo ha pare mia aia koe fo I whakarea koe ko usatu koe ke tā noa Paula Pive ni pau wha koe ke usatu a no kovi he koe mea aia pau ke whai ai loto ka pau nau fie whakailo ai pare mia mo ne kabineti ko pau ke na hanga whakatuha u whakaukau ke a whea mai ai hani I ke nau whai fo I whakailo na whai pehepe ki mua na whai pehepe he kuonga tu I wakano na whai mea pehena
Neo o kai ko whakarea tatau a pīweni. Ka nai whai ko inga ke mao e whika mo popo. E whai i kuonga koe a krisi. Pea ku toi maari ange ano anga pīweni o toi hakai mai. E maari ange fo anga pīweni a hakai mai ko e na. Aia ka pau kua hangarewa pīweni o mai ai foi fehanga hangai ai foi tui whakapatoa na pehe. He tau lere mai koe ni liu. Oua toi pare mia ha ki no pere. Koe foi whakakaukau whakapatoa whakia mo whakaukau na teke mai he kau pro-democracy. Oua toi pare mia ha ki no pere. Kai ke utu iau ki ai he ku kai ke whakakonistu tōne pako na usta anoa pe au iau hara fui mea koe whakakonistu tōne. O kai ke whangata pare mia ai ke pare mia pe kakai kai. Ka koe anga foi whakaukau whakatemokalati na teke mai he patoa ke oua toi pare mia ha ki no pere. Ko taimi kana whiri atu whakano malohi o pare mia. Hanga ka nau ka meita e ao ngā patoa. Boi ngā hi lea mo ngā hi mea na nau whai. Sai. Koe ahoni, koe o mai paura pīwene fui whakaukau, pa koe mea maari ai koe ke pehe. Koe hao mea o pehe a pīwene, o kune whai fui lea whianga ngai mo mea na tuku au maa ke he patoa. Ikai, koe kuwakaika ka pīwene, koe tangata politiki o kupehe Machiavelli, Niccolo Machiavelli, o kune alumboi matangi. O flow with the waves, with the wind, isa. Koe mea koko whatonga a pīwene, i hene ngahi mawhihunga mai he ahoni, e pehe foki te tau pehatu. O ku ka pīwene, ko ame u mafuri ai ki ha pīwene, ko ame u mafuri ki ha pīwene. Ka koe uhinga he koe toki hua tena pīwene ki loto, na e whaarea pe meitua, ke here aia meitua whaarea, hange koe mea koe na kutara atu e uho mamao. Pa neonga u ita mai foki, tala mai u ita mai e tu ia ka te au e ta whamatala atu koe he ta foi polo kalama ko ia. Ka koe mooni ia. Ko tua whare o ku kehe mei loto whare. Ko longoa a koe ni tua whare, mo e tau longoa e tua whare, o sai pe ia ka koe ke ao ngai o koe ki ngau e a ke e loto whare. Kuko pīwene ki loto na e kehe tua whare, na e kehe pīwene au ane a fihe ne nofo i tua whare. Kuko pīwene ki loto, o kune kei hanga po tau ka vei e ne ngahi te whitoi akimen, mo ne ngahi te whitoi whakaukau, ka oku kamata ke aloa pīwene mo e fo i natula koe o e whare area. He koe whare area aia, he kai te aloa tu koe tuu he turiki koe, o pehe te ke kai la pehe ki ho o mate. O kui kai ke aha whare area pehe, o kai ke natula pehe politiki e mamani. He koe uhinga o koe taimi te ke tuu he turiki koe, ka te ke whia mau ke alu ke turiki koe koe ngā kai ngā ue ho fui whakaukau, pe koe hau e tama koe o motu whakataha, pa ke tari ke ne hau ke motu whakataha, pe ko mo o tuu he turiki a ana. Koe a ngai e mea koe politiki, koe a ngai mea koe whare are. Ka kutau whahanga fuk tau tolu e uho wawa o whamau, whakamolai. Aia ko uhinga koe whamolare, hange ko whawhatonga e hifoi i mitia whakasosiare. O ka hara toro o ato fo i ako nak whakalotu, mo i ako nak whakamolare ki he hala mo e tonu, o atu ia o ai ki he loto politiki ki whare area. O kui kai kai ngā ua he koe lolo e koe vai e. Ko mea peo ku ngā ua ia ke koe politiki mo e whare area, kono whainga ke mapuri ak nau tolu e lao. O kui kai ngā ua mo la le na konak whalotu ki he kau politiki me kau whare area koe mo oni me aia.
Pea ka pau te tai ilo ke ai te ke ina fuki ta whamao i atu. Ai fui mea whamolare koe unganga e tama koe hao koe ke kauia. Ta no me ia ma ke averi koe molare mo politiki koe ke na kāinga. Nari. Ka koe tau foki mai koe ki a Paula Piven mo ne fotu. Pare au pito ia. He koe mea pēna e whai kai whakarea ke he kau kama koe. Koe mea mahu inga koe ni i te whai e whakaha loto. Ai whahaloto whafufu koe ke tu hifo pare mea. Koe. Te mau e fo i toko hongofulu koe ia. Hongofulu. Hongofulu. Koe mea ai au kumahu inga. Ko ki nau tolu ko nau hanga lere aki e fui whakailo. He ko whakailo e ko mea eo pau ke whai. Ko mea lele au pito ia pe aku ka pau nai kovi na e sto me ko ni stuto ne ka kutuku ai ke whai ake sivi ka ukama koe. Ka pau kai ke whiunga e tau hanga whakaanga i mo e tau rea ke hapure anga o kumou whai hala. Ka pau kai ke whiunga ia pia whakailo. Ko e uhinga ia e fui kupui la. Koe. Pe aku tau silo e tore pure anga ko ni tau apa ka ho ka Amerika me kapin mene kapneti whaka ofa e ngā hitu lau mea ia mo e ngā ue. Ka koe uhinga tonga koe na tula e pure anga koe tuku tau wheturi ai pusi mo e kuma. Ko tau tolu koe pusi tau tuku turi e kuma. Koe. O kai tuku noa ia pure anga ia. Ke lere takai holope ia whai teria. Ko tau tolu koe pusi tau tolu ai pure anga. Koe pure anga koe kuma ia. Koe anga ia analogy e whakatata ko o atu. Na koe mea koe ke whakailo. Koe kāpu hake o mai koe nistu tone. Sevi e kaugama koe nā. Pea koe palapare mā, koe te awongo i whakalotu. Oia ue o kuanga hala e fo ime. Ai ku whatonga e whau o stara noa pe he whai ngai ni ipa pe. O ku hala whakamolare. Pe o kou o ngo. O ku tau tā noa tau tolu e ngai fo ime a koe ongo mo mea koe kia hane whikau akana mo e politiki. Ta mai e lima noa pi. Ka o toko hongo fulu. Whakaero hapure anga ke sivi e pare mia. Pea koe me aia. Aia koe. Tau whakaongo atu pe mao e nau toko hongo fulu. Koe ulaksi te pu, koe mao e toko hongo fulu. Pea toko hua ono e kau mea toko hongo fulu e kau kabineti he kai mini. Toko lahi ke mao e toko hongo fulu. Ka koe i whakarea koe na a Paula Piven ko uwhi whakafoki atu. Ko ne hanga o avangi mai matapā ke ua toe whingai ke whakavete ai loka holo ai ngahi fo i nofo koi whare area. Pea to'o mo fo i mea kou pe he o ki kaito ton ke pare mia ha no pere. Fo i mea rea rei e na ia ko mai e mea. Paula Piven ke tuwange mo fo i mea ko ia kanau toi sio kire. E ku mahari e foki, i he tuu koe ahoni, koe pare mea koe na, koe fuafua tau hifonua ia, o ku pare mea. Koe. Ahua kawa me liko. Aia, e malawa pe ke tau pe, he koe fo hingoa whakaluku fua ke tau hifonua, o ku ai e tau hifonua ki ke hau eiki no pere, mo nau ngā he foto te hina, o ku ui lo ua pe naua koe kau tau hifonua. Aia e uhinga e tai whonua, ko hua kawa meiri ku koe eiki no, koe eiki no pere ka koe eiki oku pare mia. Whatonga i tonga? Koe. Ka koe ta ui koe ke toi aiha no pere, oku osi i he tuunga pe o e tau whonua whaka e hou eiki a hua kawa meiri ku ia he koe tau whonua, ka koe fufua tau whonua ia ke pare mia. Koe. Koe ke hepe, o ku eike hua kawa meiriku, o ku eike no pere. Koe ke hepe, o ku no pere. He kuia e kakai o hua kawa meiriku, kuia e hono tofi osi. Koe hae no pere. Koe hono kakai, pa koe mono tofi.
mahanga he Koi. ko foi me ko mari ka ko ui ko foi ui ka pi veni to ki makapeka pi veni ke re volo no pere ka ko e tau I fonua pe ai ko ne ui pe ke tau I fonua e taha ko inga ke nau kopo e tau I fonua e taha ka hu mai tau I fonua ko o pare mia ka tau I fonua pe ko hataha he Koi. pe ako fana tula pe ka ya ta haya e ka fi pare mia ko kai me te huai ki fare area o ka ya ta haya ta fi minista ka ma o fa na mari e ko fa o si ko fa sto to lu e o va e ko ta woko ako o pe he alo pa ke ako ke toke ta ko au whanga tuku e mea koe matai tohi. Mea koe ne tau ia ho ako. Ka ke ako hake o PA whakafofa. Ka ke hake o maa whakafofa. Ka ke alo toke tā. Koe tau potu e ako, koe ne ka kato ia ho whae mea koe ako. Ka ke toki whae ai po koe haha o ngā ue, moe haa fua, ma watu ha uwhaka ilonga, para o whesa, moe haa koe utānako u whakalanga. Sai. Ko whare area, ka koko ombe foi analogy foi whakata tau e uho wa. Ko tau huko ki whare area, tau te mo tau alo ako. Alo ki whare area, ke alo ai mau hala kanga ai, ko sea o e komik kakat, sea whare area, alo ai ke a, ke alo ai o minister, alo ai ke au ke tau poto na koe whare area. Paka ke alo pare mia koe haha no komi. Koe haha no komi ka koe pare mia hata. He ku hange pia koe oke ako whima a, whie toke tā. O whae me a koe ngahi nau ia. Koe ngahi whakanofo hingoa, whakalang ia ke mea koe whare area. Koe whakawonga tu hoi mama. Mo ne apito professor pa ko tu mahino apito ai whakatala no ako ni ku ke whai ko anga ia du ki analyze ko ia kulawa ke whakahoko mo whakatala no he ta whaaki ko ia o ki ia tau politikare I ahon ka neo ngoia professor ke taki toenga ko ne ta taimi ko ni e hauni ko kore mo ke ta alo mo ke ta konstituto ne ko nga ki he tu ko na tangata I he polokalama ko o si Aia ko ta konstituto ne o ku ta I he koi aina tangata I he kupuni mataha na ta osia o hifo tau ia ki kupuni mataha kupusi I ono kupuni mataha koi okay kupuni mataha ko instituto ne ko nakapehe makani mataha ni mataha ke ko kupusi I ono ana ta alufo o ia io ade ta hoko ko kupusi fitu koi kupusi fitu Agora eu vi mais que é mal que eu fui mais que lá isso aí Kolea mawhai pure pe o open close inverted commas I kupusi I ulo aki o ku kai ke kawai ai ngai mawhai o ku I tu I mo tu I he whakatato ko ni o tatawa pe o ku whakaha konstituto neni pe ko halao o whare area halao si mo ngai to tonu whakatui. Ko fo I tāna ki mahu inga au pito ni tonga Koi
Aia koe kupu si koe uruaki o lunga o ku pehe. Ai ulaksi kua pau ke i he kapneti ai mawhai pure koe fo i rea aia. O e whanua koe political power aia. Aia kua pau ke mau ai ngafa o e whenga o e ak whataha mo e tari ui ki he whare area ai ngā e whatongia pure o e pure anga. Pea, ta hao rewa taua koe ki e fitu. Ko e foi mea ko ku asima rewa uloa ki tonga ko fia lave ki ai, Koi. Ia poine ua petol, uloa ki. Kono whakamahino ieni, ko mawhai pure ao niu, o ku kehe ia me foi whakarea mawhai pure whakalere pure anga. Ko poine uloa ki o mai e fitu si i koe ni o ni mataha, ke whakapai ke hei ai uaki si i o ni mataha mo e fitu si i. He koe mawhai pure koe he uaki si i koe tala noa ia ki he mawhai pure pe koe political power whakarere o e whonua. Ka au kui kai koe pure i ao niu o e whonua. Aia koe fo i me aia mahu inga. Pea tala maire vai a heni. Oku i kai ke kawai ai ngahi mawhai oku i e tu i mo e tu i e whakatato koni. Aia, umea ni ko whakatala noa mau peki ai. Oku toi political power pe mo e mawhai pe oku mawhai pure pe mo e tu i ia te ia pe moe i e whakatato koni. Koi. Ai ko o kui koe hau ko whata noa ke ai koe mawhai toa, mawhai pure toa pe koe mawhai pure whakalere o whonua. Ai a koe tau tā noa koe ni, o kui ai e mawhai pure, o ku oange ke whakalere a ke whonua. Ehe kapneti mo paremia. Ka he i kai, te ke hanga o ai e mawhai pure ko ia ke tatau mo mawhai pure tu i he okuna ke heke. Ke sio ke whai whakamahina koe ni. Koi. Pea he i kai ke na tatau, pea he i kai whakatatau i mai ai mawhai pure ko ia ke mawhai pure tu i. O tatau ai pe oku whakaha he konistuto neni, pe ko halao e whare area, pe halao si mo i ngā he to tonu whakaetu i. E ta whoki marewa ke poini koe o kou whaatala noa mau peki ai. Ai mawhai pure mo e mawhai o e tui, ai political power mo authority o e tui, o ku hewa e tuia, henge koe tala noa koe, e tala noa koe ki he otua. O ku mama oia me tae o e ata mai kotoa pe. Koe ku ke iako koe a tenisi koe ku fuafua, ako ia ke konistuto ne, ko mau fefine professor na nehanga o ngau ake konistuto ne ke mau textbook a. Pa koe ku lau koe konistuto ne he aho ko iai a tenisi aia koe valu nima. Lima valu a fit valu nima. Na aku sio hoia he valu nima he mawaki konistuto ne. Na o mahina pe i he mau fo iapo ko ia mau textbook ake. Pe ko mau leson lao. Toki ngā akai konistuto ne mo tamalao pe e tenise mau leson lao ki mui ka koe fuafua. Ki usio koe ke konistuto ne i he valu nima he mau klasi mo professor Leilin. Koe mawhai pure tu ina o fuafua sio ki ai i he kumahino i he valu nima. Ko ia o kulahi taha katoa he konistuto. Koi. Pake sio hake e uho wawao. Whakamahino mai he kupu koe ni, ai fo i poini pe ko ia ko whaatala noa mau peke ai. Te tau pehena i whakatiki tato e tau konistuto ne, o ku totalitarian e tau konistuto re, o ku whakatiki tato,
o whakaawao he koe ha. Ko hinga koe whaahinga whakamatala o kou whai, o ku mālohi taha pe mawhai pure tu I mono mawhai he konistu tone. Pea he ikai ha mea tene lawa o to pe veteki pe aluhake ke nehanga. Hainu tala mai he fitu si koe. Te tau pe he nau whakaawao mo whakatiki tato, ai mawhai pure tu I. Ko uhinga koe tau kawe o kou whai o ku maa o lunga pe mālohi taha pe ia. Ka toa he konistu tone mono ngai kupu. He koe ha, ko ha aku lau, I kai tau tala mai te he u kupu. Ka o ku whakatiki tato mo whakaawao. Koe tariki ai o ku ua. Malawa ke iyo. O ku whakatiki tato pe whakaawao. Malawa ke iyo ka pau o ku ngāue whakaawao mo whakatiki tato ake he tui. Sai. Malawa ke ikai, ku pau o ku ne ngāua me o whakatau ki e ngāhi mea ku tala ke e konistu toni. Ka pau o ku ngāua pe tui o whakatau ki wheta ofi aki, mo mapurei e he ukupu ano whatongia. Sa koe ku tāri koe ki ai, o ku ikai tiki tato pe whakaawao e tui. Ka o ka pau koe mawhai lahi koe mawhai mālohi o ku he tui. Kune hanga o ngāwe hala mo ngāwe ware aki. Pea teu pe hatu lewa iyo o whakatiki tato mo whakaawao e tui. Ni koe hao whakatiki tato mo whakaawao. Koe toko te hao ne ngāwe tabare noa I aki te hono mawhai pure. Koe ki pure ia he lao, koe ke pure e konistu tone, koe me eu tau aike ai. Dictatorship no tautore terrorism. Koe. Eu ka te whakafoke atu wawa. Mo ne pito, professor koe tui mahino o pito, ai tu koe ni lao koe ni. Kaku, te mahino le rei ange ne asi koe ni he tau tala noa koe ne o whamatala koe whai, kehe koe kupsi ulo aki, pea mo kupu fitu koe ne konistu tone. Ko tui mahal te talawa pe, professor, ke ta hoko atu ke he kupu ni maua. Kupu ni maua, okay. Maaria au pito koe. Hange e nia koe ta porokalama koe konistu tone ko. Hange koe paki koe ai kau kamatonga. Okay. Koe to'o maha ki konga ka tau paki, ka tau toki sio ki aluhake ai. Lau maari e mo no ngahi, mo o ni me. O pehe eta porokalama. Nai tungu hui peko paki konistu tone. Ka teu hau ki na ki tala mai koe ni maua. Ni maua. Ka whatongia o kau minista. E mau e ho eiki kabineti taki taha, ha whare ofisi nuku alofa, koe kolo mua o pure anga pe e ia te ia ke wakai ki he anga o ngā aue. O kau ngā aue kotoa pe o ku kau ki he ene pot ngā aue. Pe e langa pe no e pure anga ai ngā he whare ofisi e lelei mo tau mo ngā aue ai kau minista taki taha. Aia koe me aia koe ngai whatongia ka minista pau uloaki, koe pau ke teu hanau ofisi lelei, ofisi tau pea moha minista, pea e tu ofisi koe iai nuku alofa, he koe whare are aku o pau pe ke tu I loto nuku alofa. Koe mea koe na liliwa I koe whakalao I koe ke whakakau mai koe na tofoa ha velu ki. Aina utu ai aho ni ke ai ke lau ko nuku alofa. Koe muke kau ia ki nuku alofa. Kana e liliu foki ko hinga ke koe whakatatau mai ke kupu ni maua o whakalao I rewa koe konga kona koe whare are ai tofoa o kau ki nuku alofa. Aia koe nuku alofa aia he ne tuu ko ia. Ko whebe hakonga e pehe whare are ake whakalao I ke whakapipiki ki nuku alofa, pia e whaire mai.
Neo o ka pau ke tu ia e ria nu walo fa hange kona tu ai whare area i to fo. Ka ko pau ke i kolo mua. Sia ke tu ko ko kolo fo o ko fe ai konga i ma o fanga popua pe o ko fe ko hingo ko pa tangata ko ko ngai popua ko popua maha o ku kauia ki maofanga ko popua ko tukea pa tangata ko fe ko ani fangaloto ko fangaloto o ku kauia ki kolofo o kai ke mau pe ko fangaloto mo popua pe ko fangaloto pe aya o kai ke kau whangaloto ia ki mawhanga ka aku kau ia ki kolofo o. Ko whainga wahe pe he o ku makatu unga pe ia i pure anga. Meanga he ko popua mo whangaloto, ko mei ko ngahi api uta ia o i kakai kolofo o. Mahalo ko uhinga e ko o ku ai pe ia i ko konga o kolofo o. He koe wahe a koe ai tautahi, e lahe ka kai tautahi na nau api uta ki popua mo whangaloto. Ka koe whainga whakaukau tatau, ka ta whoki mai koe, o pau ke ai ke sai au pito e nau nofoanga, koe nau kaunga aue, pe a whapapau o ku fie marie pe a lere e mea kotoa pe, koe ngahi mea unau loto ke o ange ke whai ake nau ngā we ke hanga e pure anga ma minister pa anga o ange. Koe mea koe ko ulawe ki ane nai e uho mama. Koe ta ua whare area, pe ka pau te alo minister mo pare mia, koe e hono ngāhi momona mono ngāhi pare. Pa ke ao ina si ai he koe mea, e na ke whainga ki ai. Na ke whainga ke whare area, oku ia e whainga maari e ke mao e ngāhi monu ia, pe koe ngāhi whatomia ko ia. Pe a kui kai ko hame ai au ku kovi, o whamai ko ngai ai u mea koe nimo, no whuatutu e tau pure anga ma politiki ka tahoko atu, pe ki whafoket ka te koe? Ia, hoko atu pe koe, Professor. Koe kupu ni matolu, ke atu e minister pa anga hatoi whamatala ki whare area. Pia ka whakataha e whare area, e atu e minister pa anga ko uhi ko i kabineti, hatohi whakamatala ki anga o e tauhi o pa anga ko toa pe a hono humai, mo e huatu e tau, ko e pe talu me whakataha whare area e taha, mo e anga o ene humai, mo e huatu ki tua. Aia ko mea whakani na tau pehena ki whaafeto kaki mai e kupu ni matolu, ka kou tui ulere mai koe nio kusai e ua wawau. Ai whainga turi e kau minister koe ni o e puri anga koe ni, i e nau whai e nau ripoti pia mohono. Whakahaa ngahi mea kotoa pe e nau huatu, me hu mai, me whakarere e nau ngahi poti ngāwe. Oku tonu e ku mau hange oku alu ke mau hange koe, ko hinga e tō whorofora kana e tu i e tau e ua pe fia ko tau situ a mi ai. Ko hinga koe kai ke o mai ha u whakamatala pa anga, pe koe whakamatala ka o minister ki whare area, pe a maha nau awe ha nau u whakamatala ki e tamatui. Koe. Ka ku hange ka te au oku maau ange ko ai fo i hau koe ni, te whita whokna ki tala mai ui ko siu, whai hono area e mono tālanga, e mono tala noa e uripoti. Koe. Me kau minister. Koe mea mahu inga au pito ia. He koe ke totonu ia ke tau toi whanongo he mea koe ia tonga koe pe he ko whe e nau ripoti, ko whe e nau whamatala. Koe. Koe nau whainga koe whainga. Nau whai e mea ko ia, nau heka he sea minister. Koe. O ku heka e paremia he sea e paremia. Ka koe sea ko ia, koe sea o i whakasewa niti.
Ko sea o fai e fatongia, fatatau ke lao, fatatau ke tutu ni fare area, fatatau ke konistu tone. Pea koe kau minista, oku totonu ke ua matangalo ya nau tolu, ai ngahi mata i koloa me ngahi, whainga maari me ngahi mo mona mo uiu nau inasi ai. O au ke e pare mia, he oku whakawāhe ngā nau ke. Koe anga hono tauhi nau tolu, anga hono whakalato e nau whia mau, o kui kai toi whai a ki toi kau me mipa whare area. Koe kau me mipa whare area katoa me hoi ki no pere, nau tataupe. Koe kau eik minista ape, pa kui nau tolu koe eik, nau kau he lau eiki. O kai ke tau pe minista. Koe foi, taitolo koe minista, whakatonga koe eiki minista. Ko koe peo ke hua ai ku ke eiki. So kunau huo eiki. Nau huo eiki, nau huo wahelahi, nau huo lahi mea totoa pe aika nau tō. Tue me nau fukau ngā ue, ai me nau mea lere, ai me nau, oia ue, mea whango, ua wawau kai ke ta maue, monu ia ko ia, ta fia pe ta monu ia ko ni ta no futua. Ko tau tala noa whakamateri, oku nau maue lere i taha. Ta koe mea koe ko whetā nake atu. Koe hae o hinga te hau ha minista o no noa ia. Ta e pōpula ki he taimi, ta e pōpula mo se vanit ke whare area, ta e pōpula ki he lao, ta e pōpula ki he kakai. Koe whehui a koko atu. Koe hae o hinga ke hau ha tā o minista pia no noa ia. Lolotonga ko ia koe fu manu ia, koe lelei taha e whonu au, koe ke te ai ha kau ngā au whapure anga ia, pe koe kau politiki, ko nau tole kau politiki koe nau vahe lahi taha koe whonu. Ka koe nau vahe ka toa me sirini a tau tolu mo e tex. Ai au toi tānake lewa fo i mea koe ia ke whanga o sea ke kāna. Koe hae uhinga ai ke nau whai te riha, mo nau tae tokanga, he ku nau mau e mono ia le leiko toa peo e mo ui. Kai kai ngata ai, koe mono ia le leiko toa ko ia koe sirini ia e kakai. Kai koa nau sirini, nau ngā wei ke nau ma e sirini, ka koe sirini ai kakai. Koe koa nau sirini tuku whaholo, nau ngā e whamiri me nau tamai, me nau kui, i kai. Koe sirini ai kakai. Pea koe hae e uhinga, ke te toi alo o minista, pati kai ke te ahari te ripoti. Koe whainga mea koe. Ta e ripoti moturi ke tai mi kai wahepe. Wahe penho, to whanga pehe ngāhi monu ia keke. Koe kai mi kona nofo mai ki tu a me minista. Koe ongo tonga e koe foi tong. Nei koe, ka pau te nau huu mai ki tu a ki whare area peo kei me mipa. Koe vae ua ia o e monu ia mo e uleleina nau mau Kono konga pete nau mau. Ka pau te nau huu ki tu a me whare area. Koe ongo. He koe foi hifo me he. Kei le rei pe e nau nofo i tu. Kai ke tatau. Mo mea na nau mau i loto. Koi ai, kau minista, mo whai reo mo whatongia. Koe a whangatuku ia koe me ta poro. Ka maka kou tuku atu o wa. Professor Malo opito, ku mahino opito konga ko ia. O ku whakahifa u toi peki kupu iki e ua. Ai ko nima whawe nima. Pea koe o sia ai wahe kaka toki hoko rewa hui kaha u ki he
ki he whare area. Ka pau ku kei whainga maari pa taimi pa taki i wha osi mo ki whai kupu ni ma wha mani mani ma. E konga ki kupu i ka pe ang ki sai ke ta whaasi e tau e kupu ko ia, ko ia kutu whatonga e ke o ai mai. Ko kupu ni ma wha kau ko wana, anga o honau whakanofo. E whakanofo e tu i ai ko wana ki haapai mo wabau i whare i ai paremia. Iyo, Koe whakanofo kena, whakanofo pe he tu i ki mua kai ke toe kauat kai paremia. Pea koe ahau ni rewa talu me wafe hongo furu, o ku kei whai pe whanofo he tu i, ka i whare i ai paremia. Pea na ai uhinga ia, ke maurere au ke nauhanga o whakahu e ni, ai hu mai a paremia ki ai, He koe ngahi lakanga ni o koe ngahi lakanga whakapolitikare. Koe wana koe whafofonga i e tu i hapai, whafofonga i wawau. O koe whafofonga whakapolitikare, pa koe ke uhinga, koe ke mahina ka teo koe hai uhinga na nau ai ke hu mai paremia whare i ai. Ka koe foi poini koe ia whare i paremia. Koe mea eo whai koe Piritania. Whare i maupepiri a paremia, ki a saresi tolu, i e wike kotoa pe ripoti mo whare e umea ki ai, pe toki whae au whangatuku e tui. Pako umea koe na whaama pohiwa te ne toa mo Samula Chris pohiwa, ke lava o na hupe he, pe toi hupe he, pe toi foki pe he hakau kabineti o whare i ki e tui. So foi mea pene kahana o ange he konistuto ne foi saupulu koe ni ke whare i mai paremia ke tu i kahape. Whare i pe whiri e ko wana. Pau koe ke mau mahalo toi pe he mo kau ampastoa ki muri, koe ke mau ke ka koe foi mea pe koe foi mea pe ni ku tau whanongo ai whare i. Koe hame o la vai paremia whare i ke tu i tahape, whare i he whiri e ko wana. Ka koe hae ko wana. Koe hae hana mahu inga e whiri e ko wana ki ngā ue whakapolitikare. Foi mea bene to tonu ke whai pe he tu i, koe foi lakanga koe ke whakapolitikare. Hange koe haki whai tō ata mai ke aha mea pe taha ke whare i a paremia ke tu i. Koe kupu ni me ni mātonga, ngāhi mawhai o kau ko wana. E tapu ke tutu uni e ko wana halao ka ko ene ngā ue ke bakai pe o ku whai e potu whanua o ku ne nofo ki ai o hange koe lao. Mahu inga ia ke e tapu ke tutu uni e ko wana halao. Tapu au pito ke talalao e ko wana. Ka ko ene ngā ue ke wakai pe o ku whai e potu whanua o ku ne nofo ki ai o hange koe lao. Ai ko ne whatongi ai. Ko e ne wakai ma ne sio ke anga nau nofo ai kau ofisa kolo, ko kau pure whakawai te whito ki ngai kupu ko ia e ku nau mui o whai ki he lao e whanua. Pea koe tau ko wana ia o kua pe ka koutui e ua wawa o koe osi isa osia e ta talanoa ki e kabineti mo nau whatongia. Pare mea ka te whafoke at malo. Malo pito, Professor Kouti, mahalo koe ne kakato ia konga koe ia. Tato ki hoko atu i he konga hoko i he ta foki mai koe ia i he wike kahau. Ka waha mea ke whiwha o sea ki ka ate whainga maari koe ni mao. Mahalo pito tonga ko whamalo atu e mao whainga maari e lawa rei e ta porokalama wike ni. Ku whawhiwhia ka e tuku ke tato ki hoko atu i he wike ka hau pe aku tau whakaongongo atu pe
e tonga pe koe hae ai ua wawau ai mea e hoko ki e whiri whakahaloto whafufu pe whakahoko pe i kai ko taua whukia ka whakahoko ka i kai whakahoko koe ka palo paremba ka kou lawe i pe me whakatala noa o ke whai pe me ngā i tāla ngā me tala noa palo pipen piukala o ku hangange pe o ku alu ke mau ke whakahoko ai whiri whahalot whafufu pe aku tau o koe whaiongo koe kia te au koe ke whakahoko e tonga o koe ke usio au ke mea koe o koe ke usio au ke mea koe koe ha mea o whai ai naha ngā aue hala pe ngā aue kovi ai pare mea mai kabineti o koe ke usio au ke u poini ko ia he koe o hinga o koe kai whakalao e u poini ko ia koe hae kua ngoi o koe ngoi a waka koe ngoi a waka Ameriku he o ku maha hau me foi apita ka o koe ngoi a waka Ameriku o koe ngoi a kabineti ka o koe kai ke ua ngoi au ke upehe oua e whai hano whakailo whakafufu ki ngauto ha whakaha loto he koe hae uhinga koe uhinga he o ku whakaata he ko nistu tone pe koe taha koe foi mea lelei pe ia ka pau e whai ke toi wakai e nau ngā oe ka pau he kai e whai hai pe ia ka koe mea koe ka wako koe me ngāhi whahalot whakailo whahalot o koe i kuohiri more taimi more tālanga kei mālohi pe pure angai kai ke tau pehe e hoko pehe maupe ka koe mea kona tau wako mea na e malawa i whakailo kotoa pe ke toki o hake e u mea ia na i kai ke tau ilo na e tono no pe na e whai hala e pure anga he koe fo i poini koe o wau hono whakailo koe tālanga i ai ngahi mata vai e pure anga pe koe ngahi mau lao koe fo i isiu ia koe toton ke nofai e tau tala noa he oku i kai ke aha pure anga hao pe oku i kai ke aha pure anga e tau hilao mau pe oku i kai ke aha pure anga e koe otua koe pure anga kotoa pe oku nau prone ki tono no whahinga i tangata koe ia hai si tama kau whao sia ke e uho baba tama soala tesi koe the unexamined life is not worthwhile living koe mo ui ta e sivi i koe mo ui au kui kai totomu ke mo ui pane toi tala mai pe soala tesi koe toko taha o ku mo ui tuku e ne tala noa ke mo ui tala mai koe toko taha o ku mo ui ta e sivi i toko taha ia ke ua te ke nofo koe mo ia pako o mia ke whakao sea ke tatala noa koe mo ui ta e sivi i o ku i kai mahu inga o ku i kai totonu ke toi mo ui koe pe i ne lau hono ua sola tesi koe toko taha o ku i kai sivi i koe toko taha ia ke o ku i kai totonu ke nofo koe mo e toko taha koe ia koe hai koe sivi i koe foi mea lele ia ke mo ui e whainga tangata pe aku tala noa ke a si isu tala noa ke a me toi se me si ki he whakaha ke sivi ma ope e tau mo ui koe ai o te tau lota mamai ka pai wha sivi ka tama koe ni ka sivi ato na maro nau hao sai ka sivi ato ai haki whihala ki ai ane koe tala noa api veni hau hae ki no pere pe ko hato e taha ke heo pare mia ka whawho ki atu o whalahi atu ua wawau o whai ka mo tolu kotoa
Maolo pito professor pag whamalo lahi atu he lava e ta proklama ko he ahoni. Whamalo lahi atu ngahi tala noa ko ia, mahu inga pito. Tau whanongo ki ai, i ono whakahoa ngahi tala noa ko ni whapolitikare, ta mo ngahi ko me tala noa whakaako. Kata toki whiloa ki professor i he wiki kahau, i he ta taimi proklama nga maheni pe ofat ke te koe, ta mo ngā wik whai ken pelana. Malo pito whai. Whamalo atu e kainga, iho mo lava mai o mamatai mai e tau proklama koe tu whunga whanua alo au ki ahoni. Whamalo lahi atu ke tiki mōtol, iho mo kau mai, koe tau proklama pe o ku ki he wikeni, toki hoko atu tau proklama a pongpongi, i he taimi taha ho ata koe proklama ia whawhango saione, ai koe proklama na manake lere atu he whiawhini, ai pultousa, o ku ki mo e pultosa i he putu, te mato ki kumi hama whainga maari e mo pultosa i he wike kahau, ka e tuki whahoko ate whawhango sai anea pongpongi, pea pe he whoki ki he tala no ako mo politikare, pea mo profesa i no ke huakau, ko e whawhango sai anea, pea mo whaiwhikau Sares Waka, o ku teki he mahino mai taimi whahoko atuai, ai na whanua fo au, ka ku talope mi ko si na matuku foki ke pong whalai te, tu kehe ka loto e whawhafonga ke te tahai mai ki mua mai, hange ko a pong puke tō puliruru e toki announce e tupe. Ka mo mea tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.